Mangai bia thu shil du ni la. Shil che ila. Mangai na kalan to che. Ing tang nge ila du. Hey hi ka di la che I hun tam zo. Exchange ila thinlung neng. Ka thin lung han che ila. Min kal san le si chuan. Thin lung ruang ba ka chang don si lo. Ka hun zong lan che ila. Kalsan na che hun ka nei do nem ni. I hun zong ka di lo che. Committee, futsal, online games, trekking, camp out. Gym nana I hun sen aya tam hi ka mamoni. Cafe, nail extension, jail polish, hair botox, thrifting, second hand shake nana. Ka shuai na chikha a hin hen zo la vem ni. In hen ni ka do lava. Abu grid so tal ni ka do ni. La nang che. Tan chuan ka hun le sum tam zok chu. Isum chu vong mai la. Changban so chiar thingpui sen hang paratha alu bong sa san piao ti zel nang je. French fries te, brownie, cappuccino, green tea, kimbap le KFC ti vel chu kata na sang lua e. Leng dang zong si ra I hnol chuan. Hnol ve mai na nge ita na sang lua chu. Zantiang chor tha lo en changin ching bitin ka thira a eng moi le bial tak chu min hria tu chua tir thi ne isak mel moi. Ka sak mel chu chor thapui yang in a vialem ni. Ni lo ve chor tha pui engin nangma yang a moi na a chua zan a chua hian zan hun min tum toi tir thin nangma yangin. Thasik alo thlen hunin. Pangpar moi te an chuai huna min na mangai rengangem. Sikle sa in thakin lui luang ati dang lam lo ang bokin ka thin lunga nang mangai na hi anging thei ngai lowang. Thang tiang thia changila. I mu phak lova leng bo ta daila. Min la zui chawangem. Rum vung thlia po changila. Tang le muala changin chem hin rual lovin ka ding khom tlatang. Riak mo vatea changta ila. Van bau ruwa ka thlo khum che ila min hil mai lovang mo. Riak mo hianga I thlo bo hun chuan bu I che na thing thianga a changanga chol na I mu lo tika katan I lo le thinang. Chuti chong moi le sang chuana a changila. Zan khovela eng moi tak chua do nila. In kalsan ni omma se rei ria lovin in tong le chinang o. Ita na zol pala katlin la hun thleng po in phun chi ayang in ka zui reng nang che. Kan lo me.